ئەمێ یەکسەر بچنە ئەمێ هەر لە ئامادەی بن ڕێڤەبەری کۆمەلەیە شێخ سعید و زانایە ئۆلی بڕێزاهی چیفت قوران وێ لەگەل مەبە مێبنێڕنکان نەڕینا زاناین ئۆلی دوێ دەربارێ دەچیە سەیدا تو بخێر هاتی لا بخێرا بڵای هەڤالای بدارم هون چاوان هون باشن ساغیاوە سپاس هەما هون باش بن سەیدا قەدەخەکردن و کێمدیتنا زمانان گونەهەکی چاوایە دە ئالیێ ئیسلامێدا دە ئالیێ ئۆلیدە هەڤالە هێویدار بەریە هەر تشتی هەموو تەماشەوانێ ڕووداو تیوی برێزداری سەلام دکەم دبردا بیا از دخوازم راست بکم ڕێڤەبەرێ کۆمەلا شێخ سعیدنا ئەزی ئەندامێکی کۆمەلا شێخ سعید ئۆڵدارێکی بە گۆر پرساک و وە پرسی هەر ئینسانێکی لە گۆر ئۆڵا ئیسلامێ چ قەسا مافێ وی ژیانێ هەیە ئەو قەسا مافی ویێ ji bo parastina zimanê xwe ji bo zimanê xwe biparêze ew qasazî mafdar e dema ku wî mafê jê were sandinê li gor ola îslamê gunehekî herî mezin e. Belê Seyda Wezareta Perwerdeya Tirkiye hûn zanin par dem destnîşan kir yanî pêşwext destnîşan kir ji bo malbat karibin dersa Kurdî zarokê xwe re hilbijêrin. Îsal xwebêdeng kirine midûrê gelek dibistanan jî nahêlin zarok dersa Kurdî hilbijêrin. Mafê zaroka dixwin hûn li ser vê dixwazin çi bibêjin? Ez vîya bêjim bi rastî li gor madda ku li gor zanogona ku ana derxistine ku em bêjin dibistana piştê ku sebî dibe 10 salî şeşa da dest pê dike di destpêkê de ji ku eva tune vî mafê tune ye piştê ku sebî dibe 10 salî bişûn da hilbijartin wî mafê hatiye danî tabi دوی ساله دا جی سبی نکاره وی مافی خو ام بیجن هل بجیره اوا وظیفه کی لسر دیو باوی سبی جی یعنی اف فرضیت هانه لسر بپرایی لسر ناوی سبی دیو باوی سبی مافتارن دخوازن جبو سبی خورا وی مافی هل بجیرن لی دور دا از بیا دخوازن بیجم کو براستی گلکی لیست که قریجنه تبو کو وی دزاگونه دا اوا درباست بجی لی به شکلی که وهانی زمان لسر نوی مدیریتا işte ya dibêjin daxwast nebû veya xwe dibe êku daxwazî çê dibin jî dibe mamoste divî warê datine ne heta hinkî tiştekî dina jî daha pêş da wanê ku li ser navê olê pêşkêşiya olê dikin wisa bi şeklekî bi însana didin zanîn ku yani ya ku tê ya tê ola xwe hilbijêrî yazî tê zimanê xwe bi hilbijêrî yani van her ya bîna ku dikin qarşî hev û dû wan dizanin Kurd zî duwarê ola xwe da gelekî bi ola xwe ve girê dayîne dema ku di mizgefta da di xutba da mesela cuma çûyî da tamamê xutba da gotin ku ji însana ra gotin ji sabiyê xwe ra siyerê yani hayata pêxember aleyhissalatu vesselam hilbijêrin yani avazî hem duwarê diyanetê da hem duwarê em bêjin millî eğitimê da êku perwerdê didin di her duvara da jî bi rastî samimiyet tune ye ku samimiyet wexta ku hebese ew însan ji xwe dibistana da dersê olî hene lê şayet ku em bêjin siyerê zî hayata pêxember aleyhissalatu vesselam hilbijêre zî ev ya nake lazimê xwe bira zimanê xwe hel nebijêre evazî bi zanabûn tê gotinê divî warê da zî ez dixwazim gelê me hêşiyar be evazî leystikek ye ev ya zî bê samimiyetek ye dixwazim têxin pêşiya gelê me Seyda hûn weke komeleya Şêx Saîd tiştekî taybet dikin ji bo bala xelkê bikişînin ser zimanê dayîkê û bi çi rengî beşdarî vê kampanyayê dibin bangên we hene ji bo Kurdan? Ez viya bêjim hevala hêvîdar bi rastî li gor ola İslamê Xwedê Teala Azze ve Celle dibe eger me bixwasta درiyê erdê da temamî însanan li ser dînekî xulqiya tawan bikirana yek dînekî dibe quweta min hebû dibe eger me bixwasta
تمام انسان دری عرضه دا بسر یک امته کی مکاربو خلقیت وان بکرا دبی اگر مبخواستا تمام انسان ری عرضه به یک زمان مکاربو خلقیت وان بکرا دبی قوت مجره هبو اف تاب دبی کجبر کو دبی زمان و رنگ و اول و جهبدو جدا جدا نه اوانا تب دلالت سر مزناطی خودت کن yani Xuda Teala Azze ve Celle vakta ku insana ki her insana ki embejin zamana ki zengini ki insaniyet ye olavi şu ola xu çi held bijere bila bijere yani ava teb de dalalet ser maznatiya Xuda etkej ver viqase براستی دواره اولداره کی دا دناف کومبلا شیخ سعیدا خبات ما راسته ان بجن کو زمان دایکا کی چد ببرا ببه اوی نعمت کجدایی که در باس سبی بیه ما فی وی سبی گره نه هندا کرنه جبر وی قاسه سبی ما وقتا کو دبنجی دبر دهن کی سستایا دیو باوی جی هیا پشت کو سستایا دیو باوی هیا کو دشینن دبستانا دبستانا دا وقتا کو قدا خطیله چه به حال کی وقتا کو گوتن دی گوتن ام بجی کی بنا ترکیه دبه ایکو ترکیه ایکو خلاص کرنا ام بجن د ملت بونه ملت ترک و ملت کرد وانا به هبو دورا دست دان هبو دو و وی ولات پاراستنا وی ولات خلاص کرنا لدما کو تی وقتا مافی ایکو دبه ترک به دبه شخو تمام شخو دا عصوی ده اگر زمانی پرورده یه ایکو داجی دبر دا تشتی کو ام پی غمگین دبن او تشتی کو او مافی کو گره باتا دانه جبو ترکارا اوی مافی زمان پاراستنا زمان گره جبو کردارا زیهوانا لی مخابن جی کردارا دبیجن کو دبی وجی زمان هل بجیرن ام دبستان دا ام ماموستاو بکن fakat ez vi agayî jî wara parî ke yani li gor 1500 mamosteyê me hene êko ji bo perwerdêra amadana ku perwerdê bidin mixabin girevê xizmetê nadine wana dema pirê dibistana dibêjin ji alî müdiriyetê da wata hilbijartina dersê çê dibe jî pirê müdira wan ya zorlamişkin dibêjin ku dibistana me da ew qasa mamoste tinene ویا خود جی بشکل کی دناجی ام دخوازن دبیج دیو باورات به ام دخوازن سبی و برادر سه اولی هل بجره یعنی اوانا تب لیستکن براهای نجوان لیستکه هبه بله سیدات بحثا لاوازی دایکو باوان جی کر ایجار نتنید مثلا هل بجارتنا زمان بجارته ده زمان کردی زاراوای کرمانجی و زازاکی ده دناوا مالی ده جی گلک دایکو باف بزارو که خوره بزمان وان ناخفن لسر وی که تتخوازی چه ببیجیج بوی وان دایکو باوان Ez dibêjim şo berpirsiyarê herî mezin ji beriya dibistanê zî berpirsiyarî herî mezin dibistana malê ye. Yani ewan mamostê ku di malê da dê û bab û bira eva gere di destpêkê da ew berpirsiyariya xwe zanibin, berpirsiyariya zimanê xwe zanibin, berpirsiya hatimla sebiyê xwe ku em bêjin yani pêşeroja wana da ew berpirsiyariya ku wî zimanê neyîj bîrvekirine ew gerewî berpirsiyarî bicîbînin. Yani di hukûqê însaniyetê da jî olgor ola me jî evî ni'metê ku Xwedê li diyam kiriye eger diyamin evî ni'metê ketin bike bi sabiyê xwe ra bi mira wexta ku bi zimanê xwe bi mira xeber nede ve yaxud bavê min li ser nesekine beriya her tiştî beriya dibistanê ew mafê vî sabiyê ew dê û bavê wî dixwin ji ber vî qasê hukûqê herî mezin dosyê dê û bavê da ye. gelekî spas Seyda Zahîd çift kuran endamê komeleya Şêx Saîd û zanayê Olî ji Amedê mêvanê me bû zor spas.